Lo monakalo ke wokushiswa kwayo ke indlu lapha ke endzaweni yaseBonyam kuthiwa kwendeke namuhla nakudzabuka kona ke kusa ngetinsimbi ke tesithathu. Ngekusho kwamake noZipho Jeli bekade ke angekhathi kwalendlu yeshisiwe uthi uve wona ke umsindo ngesikhani laba ke bekunene bajijela yona ke ipetrol bomb ngaloku elifastelo. Uthi lapho bajijele khona bokade kulele bona ke bantwana labancane. Uthi ubese ucala ngako uvusa bona ke bantwana kude ke batawuphepha kwaba ngilapho ke nesabavusile bantwana baseke uhlaba wona ke umkhosi ebantwini labakhona thutane nayo ke indlu kuthi bede ke batamcishisa yona ke lendlu. Umonakalo lo wendeke bekubo past 3 ekuseni. Bengifela ungakacimi nje ngase ngiyavuka ngiyanatha sengihamba ngiyacima ngiyalala. Ngase ngiva imba ibhoma la sitting room. Ngathi ngiyabuka ngabona kukhanya lana sekunemlilo lomkhulu la. Ngathi ngiyavula lemnyango wala kamerweni. Ngakhanza ukuthi kuyasha. Ngavusa labantwana lebalele khona saphuma. Base sivusala labanye labalele ngale kuleli indlu sabiye sacima lo mlilo. Nasiqeda sacima sabona ke inkomo kuthi tivulelwe tilansimenti idle mabele sase sikhipha tona. Bese yabuya ke siyadvalela sesishayela babeke ngoba semsebentini. Lo seniyasola ukuthi lokwendiwe ngenhloso. Kwendiwe ngenhloso but kuthi ngibani asayi. Umonakalo bekhona ube mncane hayi kakhulu but bantwana baphilile kube betelufela ingoti. Lokunye lakuvetile kuthi laba ke bekunene bacale bavulela tona ke tinkomo ke esibayeni letihambile ke tenda wona ke umonakalo ke emasimini uvetile ukuthi bantwana baphephile bakhonile ukuthi baye khona ke esikolweni noma bathukile. ETenzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingeri Carlos ngiseBonyam.